دبیستو یکی ماه در باسپوی ده دی بیرا ویانا مجی گرینگی دابوی آگرک به دارستان ایوروس لیونان آگرکی گلکی مزم دارستان کتبو و دوی آگری ده بیست ترمین کوچبرین کوشوتی بون هاتبون دیتن حتی نها 18 مالبات به لگل پروژه کوچبرین روکین منه ورم به داره آنجی بچن جه کیدن نهار ریک خستنه کل سرویه که کار دکه جبوکو تست دی ان آج بله میوان من هیا دکتر جان بیکر ریوبر پلتفرما پزشکی دادی و پسپور دیار کردن ناسنامه کسی کو مرینه مثلا و پسپور کی وانتشتانه دکتر جیونان اتینال گل منه دکتر جان بخیر هاتی خازم دست بکه ویا که بزنبم او ترم نهال کدرینه ترمین کدناوا آگرین دارستان یونان دا شوتی. Good evening and thank you for inviting me شب on the باش show. گلکس باش با میوانداری کرنامن So this is the main hospital in the Ephesus region. از بحثا نخوشخانه که دکن کو نخوشخانه کسرکیه لوی داره و افحصه به شاندن بوی نخوشخانه. چند ترم دکتر چند ترم هاتنه دیتن؟ In the fire, دوی آگریده کو چه بو 20 ترم هاتنه دیتن و دو ترم جوانا لگنده که هاتنه دیتن و یندن جلگرین بوان بردوان بو. جو کدرینه دکتر لگور کت آگداری یعنی ترمین کینه ین کو دوان دارستانا دا شوتینه خلکی کدرینه Yes, so we've done an investigation. ما لکولینه کریا و گروپک جوان هنگو خلق سوریه نه هاتنه دیدن و لچند جهن جدا هاتنه دیدن بشک جوانا چند کیلومتر دوری و هندک ترمیندن هاتنه دیدن که دست بک هاتبون دیدن و گروپک دن جی گو هشی بزر بوان هاتنه دیدن هر وسا ما هیچ معلوماتك هیچ زانیاریک دگل وان نمایه هر وسا لوی دم کل ما آبید هاتبون شاوتین یانجی بزر ببون پیونده ما دگل وان قد بوان بله باشه مالبات وان چاود کارن زاروکین خواب ببن مثلا گلک تدبیجی سوری نت زانی روش سوری چاوه تستا دی ان آ نای کرن دوی او مالبات چاوه خو بگینن ترمین زاروکین خواه یعنی دوی چی بکن بله اما داخواز لکولینو کریا جبکو لکولین بکرن لچند جها وکو او جهن کو افخیزان لحاتن دیتن هر وسا ام دخوازن کو تستا دی ان ای بکن جبکو بپشراس کرن هر وسا ببزانن کو اف لکو درنا ایک جو آریشن کو مهانه کو ام دوی دست بکده دی این ای به پشراس کرن هر وسا رازامندی لدایبا بنوان به ورگرتن جبا کو تستان بکرن جماره که زور جوان خیزانان ما ام دگل آخوینه هندک جوان لسوریانه هندک جی لکردستانه نه او جی هارکار بش با کو به هفکاری ام بکاربن وکو تورک کار بکن جبو کو چاره سره که جبو و خزانه ببینن جلالی برپرسان و جلالی خزانان و بین سرخال جبو کو هوانگی بکن دکتر هون چاوه دکارن ناسنامه وان ترمان ناس بکن تاني بريا دي ان ا تيستا دي ان ا يعني الريا كدن هي كون ناس بكن كينا No, unfortunately not. يعني چقاس نزكي وان كسان با وان ترمان با مثلا
کی دکاره دی ان آ خوب ده کر باف خوشک برا یعنی کی د درجه یکمین دا پیوسته دی ان آ تستا وره چه کرن؟ Yes, okay. So ام چارەسەری ji bo wan jî bibînin ji bo ku bizanin ew ê çawa bi kar DNA xwe bime bişînin. تشتێکی من خواست ez bizanibim ev prose çi qas demjêre lazim e yani ji testkirina DNA'n bigir heta ku term were birin the DNA test itself is can be تستا quite دی ان simple. ای Take gelek a sample asade in the û mouth. wê bikarin ji But the question is, testa wan sampelekê ji wan bê wergirtin lê belê ew giringe ka çawa xêzanê wan vê testa DNA werbigirin dibe ev 2 hefteyan bixayine ji bo ku raporta DNA bê derkirin û bê piştrazkirin her wisa digel tîmeke pizîşkî ku berpirs e lê yarkirina DNA digel wan biaxive û piştraz bike ev DNA hatiye wergirtin gelek wê bo me sûdmend be ji bo ku em bikaribin vê sampelê bikarbînin ev babete ji bo me gelekî aloz e ji ber ku ev xêzane divê em bikaribin bizanibin kîjanin ku em bikarin DNA wan werbigirin û analîze bikin em ê bişînin taqîgehê ev DNA tê wergirtin ji bo ku bê prosekirin her wisa ev sampela ekser bihên şandin ji bo ku Yunanê ji bo ku wekû sampelek bê mikarînin awekê giştî wê 2 hefteyan bixayine ev prosa ev parê 2 hefte wê be بله آها پرسکه دنه یا هون لگل ریوبری خسر کتنه پیواندیه Sorry, could you repeat the question? بله تو دکاری پرسیاری دوباره بکێ اون لگل برپرسین روجاوای کردستان کتنه پیواندیه جبو ورگرتنه تستین DNA یعنی لگل حکومت سوری یعنی لگل وداره لگل برپرسین حکومت کردستان باشور کردستان عراقی هریما کردستان کتنه پیواندیه Yes, we have spoken. بله ما امید گلوان آخوین یعنی انجام تست DNA نگهشتوا چارنویسا وان درمان دبچه اگر زحمت بکن بکاربن تست DNA بستیدن Most likely there will be if ده gelek baranda eger ku DNA nebe bo xêzanên wan de em ê li Yunan li qebiristanekê bi xak bispêrin yan jî li qebiristaneka musulmana bi xak bispêrin belê em hemû hewlê xwe den ji bo ku alîkariya xêzanên wan bikin ku nav û nasnameya wan bibînin ji bo ku eger xelkê Sûriye bin xelkê her cayekê bin bên rewanekirin bo welatê wan bo em digel berpirsan jî li serxetin diaxivin ji bo ku em te'kîd bikin DNA wan bibînin û navên wan jî bistînin ji bo ku nasnameya wan diyar bikin مالات آوا گلک اسپاس دکتر جان بیکر ریوبر پلتفرما پزیشکی دادی و پسپور دیار کردن ناسنامه مریان ج پایتخت یونان ج اتینا میوانه مپوی